أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sizge Allah'ın selamı, berekesi және meyirimi olsun. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sizlerge de Allah'ın selamı, berekesi және meyirimi bolsun. Ayya xidmetin. Qanday қызмет көрсете аламын? Уриду бa'дул асаси. Маған біршама жиһаздар керек. Маза туриду ли ғурфатин науми. Жатын бөлмеге не қалайсың? Уриду сарирон ва ситаратан. Кереует және жапқыш керек. Ва маза туриду ли ғурфатил джулус. Қонақ бөлмеге не қалайсың? Уриду арикатан ва саджадатан. Диван және кілем керек. Ва маза туриду лил матбахи. Ас бөлмеге не қалайсың? Уриду форнан ва саллажатан. Печка және холодильник керек. Ва маза туриду лил хаммами. Шомылатын бөлмеге не қалайсың? Уриду сахханан ва мир'атан. Су жылытқыш және айна керек. Уриду мушахадатал асаси. Жиһаздарды көргім келіп тұр. Тафаддал. Мархабат.